Sika tiragsak ko. Oh, di kag bartag narigat imahang over. Di kagdanag. Sa anak ngagbartag. Sino ka di ti awanan bain a babae anang paaikan ka, ha? Iti day ta kinataer mo, pinaay na ka? Richard. Ngam babae la day ta, Oliver. Ado di ta ti mabalin mo apagpilian. Iso adi kagli day akasta. Bayam, no adda maamamok anapintas adayag. Yam amok token ka. Agyaman ang iti panangandigay mo kanya, Richard. Kasta talaga ti agkabsat. Ket sige, danggayan ka nga uminom. Ngam pang-aasim, tasan ka nga agbartag, ha? Italaan na karikna kiti kastoy, Richard. Ay at aklawan na itinubyak. Ngam pinanawan na. Gaputasan na kayat ni mama para kanyak. Uy, adun ti kasta na pasama ka. Talaga akasta dagiti daduma babaknang akas kini mamam. Ti kayat na, baknang ti parakan ka. Ngam ti ay-ayatan, jay pobre a babae. Ti pagtungpalan na, panagwin na suwas. Wano saan, laksiden da ka nga anak. Richard. Ngam kit di, kastoy ti makunak, Oliver. No talaga ada kayo tinaikari iti tunggal maysa, agtumpong tulat ta ti dalan nyo. Nga uray anya ti mapaspasamak. Dong, adda kagayam dito'y paraangan. Agpaangin ka? Ururayak asumangpat ni Sir Oliver. Anyat orasan, ngamawan pa'y. Hay, Panagkunam nga ta, kat agawid ditoy. panagkunak kat saan daw? Nagado ti mabalin na pagawidan. Nagado ti balay na. Sa bagay kat ni nga ta Elisa. Sa dino itan ti ayan na. Kunanamot nga awan pagdanagak kun kuana. Agkita kamin to kanulat ta. Ay, narigat nga agpaiso. Tamarigrigat laang ni Elisa niya. No kumabak nang nalabit, awan parikot. Ni Jinky, ti kayat ni Senyora para ka ni Sir Oliver. Saan mo ta kayat ni Sir Oliver? Napintas mo't kit day ni Miss Jinky. Ngam ti maday, nagalas ti ugali na. Kun oray pa'y baknang, no saan mo ta kayat ni Sir Oliver? Un nga rod Ala, kitaon taan, no anya ti mapasamak daw. Sige, hinakon maturog. Ingkamutan di ta silid mo, di ta garahe. Sige. Good night, dong! Good night, Sita. Sa dino itantean ni Elisa, iho. Diyak mo, papa. Di na kayat nga ibaga kanyak. Maawatak ni Elisa. Kayat na nga ipamaysa ti panunot na iti panangragpat na iti arapaap na. Papa. Kat di ka unay agliday. Ta mga numaapektaran ti negosyom. Ang mga numabaybay amkit dimat, gapo itiliday amarikriknam. Anak, amok nga agsubli ni Elisa kan ka, kalpasan nga agbaligi. Isu nga urayam laeng. Kano? Nabiit lang nga urayan ti aldaw, iho. Dayawag pa'y din ni Elisa. Gaputa di na kaya ti agpatulong ken ka. Di na kaya nga gastos ka para ken kuana. No sabali laeng, gundawayan nan ti kinabaknang mo. Papa. Katimakunak, aguray kalatta. Agingga amaragpat na ti kalkalikaguman na itibiyag. Sige, sir, ma'am. Ramanan nyo tilinuto kasidaan. Nga simple laang asidaan. Kari-kari kan adobo ang manok? Wan, ma'am. Sige, ramanan ta, Tess. Okay. Mabit na ang taikak ti platong, Boss Richard. Oh,
ramanam da ito adobo a manok. Oh, anya? Magustuak. Talaga? Sige, ramanakmat da ito kari-kari. Magustuak. Okay Awan makunak iti kari-karim, Eliza. Agyamanak, ma'am. Uray siya, magustuak da ito adobom. Agyamanak unay, sir. O sige, manipod ita. Sikan ti agluto iti adobo a manok ken kare-kare. Agyamanak, sir. Tess, Yes, sir. kayat ko a makasarita dagiti cook. Sige, ayabak ida, boss. Nawatan nyo kadimat lang timbagat? Nasayaat. Ti kayat ko, aramidan nyo na imbag ti trabaho yo kas cook. Ket ita taddan na inayon akadwayo, akas cook, sapay la kuma. Tadi kay agpanunot iti negatibo. Di yo kumakunaan ajak magustuhan ti luto yo. Ninayunan kayo tapno saan kayo amarigatan. Tati kayat ko, di kay marigatan iti trabaho yo. Nalawag ka di? Nasayaat. Ket no adda parikot, di kay bumdeng nga umasidag dito opisina. Tapag sasaritaan tayo, ti parikot yo. Adda kwarto siyo dito apasdag ti restaurant, Eliza. Mabalin mo ti maturog dito Nukas na apang rabi ka. When, ma'am. Agyamanak. Nasken lang ang amom ti makibagay kadagiti kakadwam. Itikas na, awan rumswa a parikot. When, ma'am. Nasingpet ti akin kukwa iti dayto a restaurant. Ni Boss Richard. Noan niya ti parikot dagiti empleyado na dito restaurant, si dadaan at tumulong. Ket kas pa nang supapak tayo ken kwa na, saya atin tayo ti trabaho tayo. When, ma'am. Maawatak. Ket impang ka iti kitchen, gaputa magustuhan mi kini si Richard ti lutom. Ket paigiya kalata iti head cook yo. Kadagiti maiparbang nga aramidam. Sige, ma'am. Sita, Yes, ma'am. saan ka di nga imawawag ni Oliver kada kayo kanidong? Diyak mo, ma'am. Dong! Umay ka man dito ya! Apay aya. Adadamdamagan ni Ma'am Jinkay. Apay ka day, Ma'am Jinkay. Imawag ka di kan ni Oliver? Saan, ma'am? Ay, sige. Agsarsarita kayo. Tadapay aramida. Nita, nagbastosan. Kasarsaritak pailaang ng pimanawan? Anyang amin ti ibagam, ma'am? Amom ka dino sa dino ita ti ayan ni Oliver? Amangan no adda ije ayan ni Elisa, ma'am. Anya? Amangan no agin inarakop da pay kidi, ma'am. Anya ti kunam? Wan, ma'am. Sigurado da ita. Amangan no aglilips to lips dan, Huston! Amangan pay kidi no agkabkabalay dan, Nang runa, tawan dito ni Elisa. Aha! Ay, ko. Tong pakadiday jay, ma'am. Jak nasiputan, Nakigtutak pay. Jak magustuhan. Dagiti isaw sawang mo. Adto iti basaw, sita. Si kanti mangugas. Tain na kun ije hardin. Idisumla dita. Atoy. Dong, nakita ka tinumpana ka ni Ma'am Jinky, Apay? Narurod iti imbagak. Di na magnangamin no sa dino ti ayan ni Sir Oliver. Isu nga imbagak, nga mga no agkabkabalaydan kan ni Elisa. Kan mga no agin inarakop, kan agin inagakdan. Kat? Jak nasiputan ti panangtong panakanyak. Nagsakit. Nagko na nga may nakasdit imbagam. No di kakat surdo, Bayam, ikarkarok to intun maminsan.
Ngam si putam ti ima na. At sigurado atong paon na ka. Ha? Ay katuna sita. Naskan asiputak. Tapno sanggaeg. Sige, Mama. Okay, Mama. Orayan mi ti pa nagbakasyon nyo. Ibagak day takan ni Mama Marita. Sige, Mama. Kastapay nga rod. Bye! Jinky, ni ka di Oliver, di kinasarita mi ti cellphone mo. Ni Mama. Kasta ka di iha, anya ti kunana. O may da ka no agbakasyon dito eh. Nagsaya atan. Kano iha? Inton o may alawas, Mama. Kayat na ka no ngamin ti agaliwaksay. Sige iha, dito'y dan balay ngagnaad. Kabayatan ti panagbakasyon da dito'y. At damat sila dito'y para kadakwada. Agyaman nak, Mama Marita. Itapay lang padalo sa kinisita ti silid a pagturugan da. Oliver, apay di ka agawid di Jebalay. Agawid ak tulatan no kayat ko, Mama. Naskan nga agawid kay Jebalay, iho. Kasi tinakunak. Agawid ak tulatan no kayat ko. Pangaasim, iho. Agawid kanto Jebalay inton Sabado. Ngamin, sumangpot dagiti dadakkel ni Chinky. Kat aglayon da Jebalay. Anya. Iso anas kan nga da kayo kin ni Papam. Nakababain no di kayag pakita. Sige, Mama. Kayat ko anasaya at titratom kin ni Chinky. Inton addan dagiti dadakkel na. Di nakam ko maibabain kin ni Papam, iho. Nakasarita ko ni Oliver, may papaniti da ito abanag, Romeo. Jak mapanawan to'y pasdek ko. Ado tinasken aramidak ditoy. Romeo, kababain ka dagiti naganak ni Chinky. No saan tayo akumpleto asumango kadakwada. No di kan tuumay, ang mga no ko na andadi mo kayat ti kaadada. Sige. Tapno di mo matkunaan, umayak to. Nasaya at launay. Ala, mabalin mo ti pumanaw, Marita. Jak kayat ti madisturbo. Talaga ka di adi na kun kayat makita, Romeo. Tapapanawan na kun. Jak kayat ti makisinnopiat. Isungain kan. Sige. Ngamlaglagi pam inton Sabado. Naskan nga dakan to. Ada ka pa'y lagayam dito'y terasa, anak. Wen, Mama. Mama, itay pa'y atantan nawagak jay babae anak katugaw iti paraangan da tita Christina. Nakatalikod. At idug tibok na. Nalabit nga agpapaangin. Wen. Tay balasa nga agab-abang iti bakante asiled. Iti first floor. Kastagayam. Kabarbaro nga agab-abang dita. Nalabit nga addan upat nga aldaw na. Day jayan. Imunagan. Ala, umay kamutan, iho. Umunag tamutan. Sige, Mama. Ingkay lata maturugan. Kayat ko pa'y ti agpaangin. Good morning, Mama. Good morning, anak. Adto yan ti kawas mo aplinansya. Agyaman ak, Mama. Inak agdigos tagpalis akon. Ang mga numaladawak iti restaurant. Di ka pa'y nagkape, Nasapa pa'y mat. Ay, di kan makalanglang ang mga anak. Takanayon nga iti restaurant ti pangpanganam. Gumurugura kayo kadi, Mama. Saan? Ala, intang araw din di kusina. Tagkapeta, Mama. Saanen? Maladaw ka iti trabaho. Ni Mama. Agpapauyo talaga. Sorry. Sika talaga. Alang araw din, Mama. Intayon iti kusina.
Anak, kumusta ti restaurant mo? Awan parikot, mama. Nasaya at no kasta. Awan ka dit planom ang mga sawa. Awan pa'y, mama. Apay ngay. Bakit akon anak? Nag-retire akon kas teacher. Isorum ba nga gaw-awirak kumamot itan iti apuk? Nang runa ta nakaradkadak pay lang. Madanon to dayta, mama. Kat ni Tess, di nakadidinamag no kaano ti kalay sayo. Ha? Apay ko mga agdamag iti kasta. Apay ko maasaan, kat kaayan-ayat mo. Saan ko akaayan-ayat ni Tess, mama? Anya? Anya nga ron ti kayat asawan tinakita kada kayo adwa. Idinabartet ka. Ha? Nga anya, mama? Nakaarakop ka ni Tess, ijay ka, ma'am. Ha? Kita kumano nakaturog kan. Kat silulukat tiri daw mo. Iso si Mary Pak. Agam, kasjay mo tinakitak. Iso ako nak no agayan ayat kayo. Saan pa'y, mama? Kayat nakadi asawan, nga armam to? When, mama? Angam kaanon to? Madanon tulat ta, mama. Angam, amangan mo at nugunggundawayam ti panagayat kan ka ni Tess. Amangan no agsangsangit tulaan ni Tess, gapukan ka. Saan ka man ang gundaway, mama? Anak. No dagiti daduma, kat man ang gundaway da. Saan kanya? Kat ni Tess, di kagdanag. Tajak polos ginaraw. Anak. Napintas ni Tess. Saan lang nga dayta? Nasingpet ka na anos. Kat awan makunakan kwa na. Ngam saan pa'y nga itati panangaram ko kan kwa na. Dumteng tulat ta, mama. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.